selesai air. Sing sabar ya. Hirup mah butuh proses, butuh dibentuk. Tahu kawas sih sebelum. Edo, Edo. Ayo Mang James. Aduh, dasar si Edo. Nampak durungan ribut teh. Cici me, cukup buat airnya tuh si Edo. Edo, bawa dalam dapur aja. Ngatur baik jika bos gede baik. Aduh, si Edo, beli lapisan. Edo, bawa ke dia guru. Daharin anak. Apa, Mang James? Ayo, buka pompa. Naon? Edo, agar pisan. Edo teh ya, atuh. Edo banget. Paret. Mang James. Oh, Mang James. Edo si sebelum. Rikat kan daharin mah. Waduh, bos saya halus, euy. Gak apa-apa ada si sebelum. Wah, ada hari nih Mang James. Rikat si Edo. Kopoy hakan si sebelum. Sampurasun. Sampai selesai. Aduh, datang seorang. Mual balik. Kumaha ada Mang James? Cager teh. Waduh, aya dahareun ya. Mana hayang dia nyari teh? Kopoy hakan teh. Sebelum, teh ngeunah teh. Lihat. Lihat. Nyana naon? Waduh. Kita ngelakuin kopoy ya. Terus lu. Teh, ayo mah kita ngakasih teh. Wah, sih. Ini parah nih. Tenang.